500 WNI di Turki terdampak gempa belum dievakuasi. Sebanyak 500 WNI di Turki akan dievakuasi menyusul gempa dengan magnitudo 7,8 M yang mengguncang Turki pada Senin, 06.00/2023, pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan dan Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, WNI, tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20-25 orang Kahramanmaraş yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang, sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka di kedua negara totalnya mencapai 17.983 orang. Günün ilk ışıkları. Terastan açtım, düştüm, giyindim. Çok Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun. Arkasında bir bina göçmüş. Yaklaştık. ...81.174 sokaktayız şu an. Hasan Alpargün apartmanı. AVM karşısına yıkıldı. Apartman komple aynen böyleydi, bak yıkıldı böyle. يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة في كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بنادم ولا بناي. ها؟ والخلق تحت الأنقاض. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gönderin. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. هذا المشروع ده كله صار على البيع. طلعهم 3-4 والباقي كله لسه وتحت. Günün ilk ışıkları. terastan
500 WNI di Turki terdampak gempa belum dievakuasi. Sebanyak 500 WNI di Turki akan dievakuasi menyusul gempa dengan magnitudo 7,8 M yang mengguncang Turki pada Senin, 06.00/2023, pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan dan Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, WNI, tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20-25 orang Kahramanmaraş yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang, sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka di kedua negara totalnya mencapai 17.983 orang. Günlük ışıkları. Terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok yani Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun. Hemen arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 81.174 sokaktayız şu an. Hasan Alpargül apartmanı. AVM karşısına yıkıldı. Apartman komple aynen böyleydi. Bak yıkıldı böyle. يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بينادم ولا بناي. ها؟ والخلق تحت الأنقاض. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gönderin. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. هذا المشروع ده كله صار على البيع. طلعهم 3-4 والباقي كله لسه وتحت. Günlük ışıkları. terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok yani
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya Rab! 500 WNI di Turki terdampak gempa belum dievakuasi. Sebanyak 500 WNI di Turki akan dievakuasi menyusul gempa dengan magnitudo 7,8 M yang mengguncang Turki pada Senin, 06.00/2023, pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan dan Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, WNI, tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20-25 orang Kahramanmaras yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang, sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka di kedua negara totalnya mencapai 17.983 orang. Günümüzün ışıkları. Terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun.
Hemen arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 81.174 sokaktayız şu an. Hasan Alpargün apartmanı. AVM karşısına yıkıldı. Apartman komple aynen böyleydi. Bak yıkıldı böyle. يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بنادم ولا بناي. ها؟ والخلق تحت الأنقاض. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gördüğünü. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. هذا المشروع ده كله صار على البيع. أطرام 3 4 والباقي كله لسه وتحت. Günlük ışıkları. Birazdan açtım, çıktım, giyindim. Çok... Yani... الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! يا رب! 500 WNI di Turki terdampak gempa belum dievakuasi. Sebanyak 500 WNI di Turki akan dievakuasi menyusul gempa dengan magnitudo 7,8 M yang mengguncang Turki pada Senin,
06/2023, pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan dan Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, WNI, tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20-25 orang Kahramanmaraş yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang, sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka di kedua negara totalnya mencapai 17.983 orang. Günümüzlük ışıkları. Terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok yani Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun. Hemen arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 81.174 sokaktayız şu an. Hasan Alpargün apartmanı. AVM karşısına yıkıldı. Apartman komple aynen böyleydi. Bak yıkıldı böyle. يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة في كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بينادم ولا بناي. ها؟ والخلق تحت الأنقاض. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gör denir. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. هذا المشروع ده كله صار على البيع. أطلام 3-4 والباقي كله لسه وتحت. Günümüzlük ışıkları. terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok yani
500 WNI di Turki terdampak gempa belum dievakuasi. Sebanyak 500 WNI di Turki akan dievakuasi menyusul gempa dengan magnitudo 7,8 M yang mengguncang Turki pada Senin, 06.00/2023, pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan dan Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, WNI, tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20-25 orang Kahramanmaraş yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang, sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka di kedua negara totalnya mencapai 17.983 orang. Günlük ışıkları. Terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok üşüdüm. Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun. Hemen arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 81.174 sokaktayız şu an. Hasan Alpargün apartmanı. AVM karşısına yıkıldı. Apartman komple aynen böyleydi. Bak yıkıldı böyle. يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بنادم ولا بناي. ها؟ والخلق تحت الأنقاض. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gör denir. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. هذا المشروع ده كله صار على البيع. طلعهم 3-4 والباقي كله لسه وتحت. Günlük ışıkları. Terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok üşüdüm.
500 WNI di Turki terdampak gempa belum dievakuasi. Sebanyak 500 WNI di Turki akan dievakuasi menyusul gempa dengan magnitudo 7,8 M yang mengguncang Turki pada Senin, 06.00/2023, pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan dan Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, WNI, tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20-25 orang Kahramanmaras yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang, sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka di kedua negara totalnya mencapai 17.983 orang. Günümüzün ışıkları. Sırastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok ben Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun. Hemen arkasında bir bina göçmüş. Yaklaştık. ...81.174 sokaktayız şu an. Hasan Alpargün apartmanı. AVM karşısına yıkıldı. Apartman komple aynen böyleydi. Bak yıkıldı böyle. يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بناء ولا بناي. ها؟ والخلق تحت الأنقاض. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gör denir. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. هذا المشروع ده كله صار على البيع. أطرام 3-4 والباقي كله لسه تحت. Günümüzün ışıkları. sırastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok ben
500 WNI di Turki terdampak gempa belum dievakuasi. Sebanyak 500 WNI di Turki akan dievakuasi menyusul gempa dengan magnitudo 7,8 M yang mengguncang Turki pada Senin, 06.00/2023, pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan dan Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, WNI, tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20-25 orang Kahramanmaras yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang, sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka di kedua negara totalnya mencapai 17.983 orang. Günümüzün ışıkları. Terastan açtım, düştüm, giyindim, çıktım. Çok üşüdüm. Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun. Hemen arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 81.174 sokaktayız şu an. Hasan Alpargün apartmanı. AVM karşısına yıkıldı. Apartman komple aynen böyleydi. Bak yıkıldı böyle. يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة في كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بينادم ولا بناي. ها؟ والخلق تحت الأنقاض. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gör denir. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. هذا المشروع ده كله صار على البيع. أطلام 3-4 والباقي كله لسه تحت. Günümüzün ışıkları.